بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Asmanlardaki ve zimindeki nesillerin hemmisi Allah'a tesbih etti. Allah mutlak galiptir, hikmet bilen iş kılgıçıdır. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Allah ehli kitaptan boğan kafirlani, yani Beni Nazir Yahudilerini tunç qitamlıq sürgünde öylerinden haydap çıkadı. Sile ulanı küçlük durup mundaq har halda çıkıp gitedi dep güman qılmagan edinglar. Ula özlerinin qorğanlarını, özlerini Allah'ın azabıdan tosiye alaydı dep oylagan idi. Ulağa Allah'ın azabı ula oylamagan yerden keldi. Allah ulanın dilleriga qo'rqinish saldı. Ula öylerini özlerinin kolları ve müminlerin kolları bilen buzdu. Ey akıl egilleri, ulanın halinden ibret elinler. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Eğer Allah ulanı sürgün boluşqa hüküm qılmagan bolsa idi, elbette ulanı dünyada öldürüş bilen azaplaydı. Ula ahirette devzak azabıga duçar boludu. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Bu yani ulanın sürgün kılınışı şunun üçündür ki ula Allah bilen ve onun peygamberi bilen karşılaştı. Kimi ki Allah bilen karşılaşı diken şüphesiz Allah onu katlık cezalaydı. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Ey Müslümanlar! Sile meyli Beni Nazir'nin hormalarını kesinla, meyli onu burun kıpeti öğür kaldırınla, hemmesiga Allah ruhsat kılıdı. Allah'ın ruhsat kılışı, Allah'ın itaatidin çıkıcılarını, yani Yahudilarını resva kılış üçündür. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Allah peygamberge uladın, yani Beni Nazir'nin mallardan qaytırgan ganimetlerini sile at tügelerini çaptırıp, yani ecir kılıp capa müşakkat atıp kolu keltirgen emez. Lekin Allah peygamberlerini halıgan ademge musallat kılıdı. Allah her nersiki kadirdir. أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah payg'ambarga g'animat qilib bergan ahli Qura, ya'ni Qurayza, Nazir, Padak va Xaybar kuffarlarining mollarini ichinglardagi boylar orasida qo'ldan qo'lga o'tib yurmasligi uchun Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning xish aqrabolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xos qildi. Payg'ambar sizlarga berganni elinglar. Payg'ambar cheklagan narsadan cheklaninglar. Allohdan qo'rqinglar. Haqiqatan Allohning azobi qattiqdir. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. O g'animatning bir qismi diyaridan haydab chiqarilgan, mal mülkidan ayrılgan pekir muhacirlarga xosdir. Ular Allohning fazlini va roziligini tilaydi. Allohga va uning payg'ambariga yordam berdi. Ana shular iymonda sodiq odamlardir. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ulardan Medine'de yerlik bo'lgan, iymoni kuchlik bo'lganlar, ya'ni ansarlar, yeniga hijrat qilib kelganlarni, ya'ni muhojirlarni yaxshi ko'rdi. Ularga berilgan narsalar uchun ichi torliq qilmaydi. Ular muhtoj turug'liq muhojirlarning manfaatini o'zlarininkidan a'lo biladi. O'z nafsining bexilligidan saqlanganlar maqsadga erishuvchilardir. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ulardan keyin kelganlar, Rabbimiz bizga va bizdan ilgari iymon etgan qarindoshlarimizga mag'firat qilgin. Dillarimizda mu'minlarga qarshi dushmanlik paydo qilmag'in. Rabbimiz, sen eng mag'firat qilguvchisan, eng mehribonsan deydi. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Münafıqlarning o'zlarining Muhammad sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarligini inkor qilgan ahli kitob birodarlarga, yurtinglardan chiqarib etilsanglar, biz cho'qim sizlar bilan birga chiqib ketamiz. Hargiz sizlarning ziyninglar hisobiga boshqa odamga itoat qilmaymiz. Sizlarga urush echilsa, cho'qim sizlarga yordam beramiz deyishganligini ko'midingmi? Alloh guvohlik berdiki, munofiqlar cho'qim yolg'onchilardir. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. Eğer ula haydab chiqarilsa, munofiqlar ular bilan birga chiqmaydi. Eğer ularga urush echilsa, munofiqlar ularga yordam bermaydi. Bergen takdirdimi
yüz örüp kaçıdı. Ehli kitap yardımga erişelmeydi. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Şübhisizki sizler ularning dillarida Allohga qaragandimi qo'rqinchliq sizlar. Ya'ni ular sizlardan Allohdan qo'rqqandimi bak qo'rqidi. Bu shuning uchundirki, ular Allohning ulug'ligini tushunmaydigan qavmdir. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Ular faqat mustahkam shahar ichida yoki tamlarning orqasida tug'andilar, ondan sizlarga qarshi birlashib urush qila oladi. Ularning urushi o'z ichida qattiqdir. Ularni o'm deb o'ylaysan, holbuki ularning dillari tarqoqdir. Bu shuning uchundirki, ular tushunmaydigan qavmdir. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Ular, yani Yahudiler, ulardan ilgiri yaqindili o'tgan qilmishlarining vabolini tetiganlarga, yani mushriklarga o'xshaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Ular, yani munofiqlar, Yahudilarni urushga qiziqtirishga shaytonga o'xshaydi. O'z vaqtida shayton insonga kofir bo'lgin dedi. İnson kofir bo'lgan chaqda shayton men sendan ado judaman. Men haqiqatan olamlarning Robbi Allohdan qo'rqaman dedi. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Ularning, yani şeytan bilen insanın akıbeti birlikte dövzak kiriş, dövzakta mengü qilish bo'ldi. Eni şu zalimlarning cezasıdır. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ey müminler! Allah'tan korkunlar. Her adam ete, yani kıyamet günü için yaxşı amellerden nimelerini tayyorlaganlığa qarasın. Allah'tan korkunlar. Allah hakikaten kılıvatkan işlerinlerden to'liq xabardardır. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Sizler Allah'ını unutgan, şunun bilen Allah ulağı özlerini unutuldurgan kişilerdek bulmanlar. Yani şula fasıkladır. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Ehli devzak bilen ehli cennet kıyamet günü beraber bulmaydı. Ehli cennet bolsa maksatga erişkiçilerdir. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Eğer biz Kur'an'ı birer taqqa nazil qilsak, çoqum sen onun Allah'tan qo'rqqanlikdan bosh ekkenligini, yerilib ketganligini ko'ratding. Biz bu misollarni kishilarga ular Allohning qudratini fikr qilsin deb bayon qilamiz. Huvallohullazi la ilaha illa hu alimul g'aybi vesh-shahada huvar rahmanur rahim.
Allah'tan başqa ibadetga loyiq hech ma'bud yo'qdir. U yoshurunni, oshkorni bilgichidir. U eng shafqatlikdir, eng mehribondir. Ya'ni dunyo va oxiratda keng rahmat egisidir. Huvallohullazi la ilaha illa huval malikul quddus salamul mu'minul muhayminul aziz al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Allah'tan başqa ibadetke loyiq hech ma'bud yo'qdir. U mutlaq podshohdir. Ya'ni bütün mahluqotning malikidir, pokdir. Ya'ni hamma nuqsondan pokdir. Mu'minlarga salomatlik bag'ishlag'uchidir. Do'stlarni qo'rqinishdan, azobdan amin qilg'uchidir. Hammani kuzatib turg'uchidir. Mutlaq g'olibdir, qahr qilg'uchidir, ulug'liq egisidir. Mushriklarning shirik keltirgan narsalaridan pokdir. Huvallohul xoliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard ve huvel azizul hakim. Allah hammani yaratquchidir, yo'qlikdan paydo qilg'uchidir, hamma narsaga surat, shakl beg'ishlag'uchidir. Eng chiroyli ismlar egidir. Osmonlardagi va zimindagi narsalar uningga tasbih aytib turdi. U mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir.